Sithanda ukubingelelana sonke emagumbini amane womhlaba. Samukelana kusifundo sethu salona leli viki. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Mina engikhulumayo Amos Maforo Nzanxusa engilabo lapha abangani bami ubana balibingelele labo baziveze ukubana ngobani. Salibonani balaleli ababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga mathuba amahle ukuthi singene ekufundeni ilizwi lenkosi elisiphathisayo okhulumayo ngumfundisi uMiladube. Salibonani babukeli labalaleli, sibonga umlimo njalo ngokuhlangana sicubungela isifundo salamhlanje okhulumayo uRuben Ngwenya. Salibonani balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga inkosi esisihlanganisile futhi njalo kusifundo sanamhlanje okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sethu sizaba lethuba lomthandazo kasikhothamiseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osiphe lona kubana sifunde elizwini lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sichasisele ngcono ofisa ukubana sibe kwazi ubususincedisa lapho kudinga senza izinqumo bese senza siphathiswa nguwe. Ekupheleni kwakho konke sicela ngathi ngezifundo ezinjengazona lezi singalunga silungela ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga izihlobo ezithandekayo. Kuleli viki sikusifundo setshumilambili. Silokho siqhubeka sesiyayigqiba yona le ikota lapho kade sikhuluma khona ngothumo lwenkosi, uthumo lwami. Sivumelane sisungula lapha kubana ake nisime ukukhuluma, siqale ukwenza. Ubizo lwethu ngolokuthi senze. Namhlanje sake sikhangele indatshana ka-Esta LoModekhayi. Laba balingiswa bama ukukhuluma baqala ukwenza. Kukhona esimele sikwenze. Sibiziwe nje, sibizelwe isikhathi esinjengasona lesi. Kukhona esimele sikwenze. Namhlanje sizakhangela isifundo sabalingiswa ababeselizweni lokuthunjwa. Lapho okungalula khona kulobunzima beyizigqili bekhona ngale kodwa benelisa ukubana bamele uJehova. Sacela Nozi usikhangelele imemory text yethu. Isaiah 49 iverse lika 6. Ngizakubeka ube yikukhanya kwezizwe ukuze ukukhulula kwami kufinyelele emhlabeni wonke. Siyabonga. Kule visi zihlobo zami esibalileyo kuyini esekutholayo sikhangele isihloko sethu lapha sicombe umpikitsha okaModekhayi loEsta bangaphi kanti kwakubabe khambe njani khona laphana kwasala kusenzakalani. Sizananzelela ukuthi uModekhayi loEsta bangamaJuda. Sikhumbula ukuthi singabele emva ngale amaJuda uNebukadnezar engena koJuda wathumba amaJuda aba seBhabhiloni. Umbuso kaNebukadnezar usudlule sokungena amaMedo-Persia. Now batholakala belokhu bekhona laphana. Now betholala bekhona uzathola ukuthi babekhonza uNkulunkulu owaziwa uNkulunkulu weqiniso. Imemory text ithi ngikubeka ukubana ube yikukhanya ezizweni. Babengekho kibo, babesezweni esingathi in a foreign land, right? Bengekho kibo ke kuningi okungabathinta. Imkhuba yakhona yehlukene le yakibo, ngitho lokudla kwakhona kwehlukene lokudla abakudla bekibo kunengi. Kodwa la nxa kunjalo uThixo nxa sikhangela imemory text laphana bamafuro uthi ngikubeke ukubana ube yisibane. Ukuthi ukukhanya kwabo bekwaJuda kumele ukuthi ube ukukhanya okufana nayo nxa sebesesizweni elingale bangatshintshi njengonwabo. Beautiful. Isihloko sithi uEsta loModekhayi. Right. Ngiyalo ukuthi ngabe ekupheleni kwembali kungathi khona uDube loSibanda. Ngoba amadoda la umama lo baba lokukhulunywayo njengokutsho kwakhe baselizweni engasola kibo. Kutshintshe umkhuba kwatshintsha lokudla bakujayeleyo lenkolo kodwa bona abajintshanga abayikho khona ubuJuda
bama phakathi kwendawo elento ezihlukelene lezakibo basebeveza uKristu ufundo weIsaya uthina ufuna sibe yikukhanya ngifisa ukuthi balalele babukeli nxa siyaqeda isifundo usemsebenzini wakho usesocheni ungumpholisa ungumfundisi ungudokotela ungunesi khona phana veza indlela yokukholwa kwakho uthi xa kunika yona ungayilahlekeli uwenza ukuthi abanengi ekucineni bambona uNkulunkulu ukuthi ukhona ebantwini abamesabayo. Oh yes. Nazi? Siyabonga. Nginanzelela ukuthi kuthiwa ngizakubeka ube yikukhanya. Right. Okungangokuthi lapha esikhona balaleli lababukeli kasikho ngengozi. Sikhona ukuthi sifeze icebo likaNkulunkulu. Ungananzelela laba bantu bengu2 U-Esta LoModekhayi benza umsebenzi omangalisayo kakhulu. Lathi uwedwa ungezwa uNkulunkulu akutshoyo ungenza into emangalisayo. Siyabonga. So namhlanje sakudaditsha sikhangele khona lokho ukubana uEsta eyisigqili ethethwe ethunjiwe eselizweni lase Persia la uyamela inkosi. Siyakuthola lapha indaba kaVashti indlovukazi yase Persia. Ungasichazela ukuthi kuyini kwahamba njani ukuze uEsta agcine selapha esekhona? Sizananzelela ke ukuthi inkosi kuthiwa yenza idili lezikhulu zalo. Idili lakhona laliza thatha isikhathi eside ukudlula lokho esukwejwayeleyo. Abanye mhlawumbe bebuya behamba abanye bephinde abantu baphenduke. Kuthiwa inkosi ke yathi sebethe banatha abangani bathi ususitshengise konke okuhle embusweni wakho kodwa sizwa ngehungahunga lobuhle bendlovukazi akuthi kibuyikizo izoziveza phambi kwethu nabo kuyathunywa abantu beze ukuthi kayibuye izoziveza ngendlela eyayingahleleka engahlambulukanga ngitsho kanjalo kuthiwa uQueen wala ukuza Kunjani? Eyalilukuza akuyiphathanga kuhle inkosi phakathi kwabangani bayo ukuthi isibiza indlovukazi yala ukuza kwasokubizwa ke laba singathi ama-advisors ukuthi kanti pho kwenziweni ama-advisors athi no pho nxa kuyikuthi inkosi indlovukazi isalukuza ibizwa inkosi kukangakanani thina abantukazana ukuthi ke omkethu abasezukulandela lokho esinjani esiyabe sikufisa ukuthi kwenzakale thina ke yathi thina esikucikewayo siceba ukuthi indlovukazi kayisusele eceleni inkosi ke idingele indlovukazi ezalalela yikho ke sithola ke uNkulunkulu engenela uNkulunkulu ukhupha indlovukazi eyizanaka kancane ngokuza kwenzakala kusasa yafaka indlovukazi eyayiza kunaka kakhulu okwakuza kwenzakala yikho ke sizabona ke ngokuya kwesifundo ukuthi kanti uQueen lo wanaka kanjani lo uEsta ukudlula uVashti. Siyabonga. Yes, ngumpikisha besifundisa ucombe wesifundo sethu ukuthi singa uEsta vele ugcina efika khona laphana ngayiphi indlela. Sifuna ukuthi sikhangele la indaba yokuthunjwa elizweni elilemkhuba yalo. Yeah. Mfundisi Dube, you have traveled. I know you have traveled wide. Ngibongwenye you have gone and stayed phandle lapha. No, even khona lapha sifunde endaweni ezishiyeneyo angithi phela. Sifuna ukuthi sikhangele indaba yemikhuba esingayijwayelanga. Yeah. Kwezinye izikhathi lalizwe lokho ukuthi nxa uselizweni elingasila kwenu kwezinye izikhathi ngapha eSouthern Africa uzothiwa wena umkwerekwere wena alle uzwa kule nkululeko yini uyakhululeka yini nxa ungayikhonga kini? Hayi kunzima. Nxa oloba esithena ukuthunjwa phakathi umkhuba yezizweni nxa usuphakathi kwayo kakulula abantu ongasoba kini indlela abingelela ngayo ishiyene yakini. Kunjani? Ngiyacabanga ngafika kwesinye isigaba mina ngafika ngaqhuba isandla abagoqa bangibukela so. Yes. Sentshela umuntu omdala hayi lapha awuhamba isandla uyabingile umuntu omdala akuphendule. Indlela esifica ngayo kubamba uModekhayi lo Esta bafika endaweni lapho abalumkhupha abangajayelanga. So ukuba sendaweni engasoyakini kakulula. Kodwa sikubukela ukuthi kulesi sifundo uThixo wabaphakathi kwabantu abakhe ababili laba. Ukuze imikhuba leyi la nxa ikhona uNkulunkulu aziveze. Kuqakathekile ukwazi ukuthi imikhuba ngehlukana sonke. Kodwa nxa sesikuJesu
ngumkhuba wodwa othiwa ngesiKristu ozasibambanisa. All right. Yes. Sikubeke futhi kucace. Akula muntu esithi siyahlala thina elizweni lamaKristu wodwa. Kumbe sithi lapho kulama Sabbath wodwa. Even esigabeni uthi sisodwa thina singama Sabbath senza ngalindlela. Uzafumana ukuthi ulapho hleli khona uhlangene labanye abantu abanemikhuba echiyene lehakho. Angithi phela kwesinye isikhathi imikhuba yakhona ibiphambene le yakho. Right. Okunye futhi okungithintayo khonapho ukuthi nxa usezweni engasilala kini aloba kusiba khona udlame wena ngokuqala ukuthi kukhonjwe wena ngomuntu ukuthi mhlawumbe ngomunye abaqalisele lo dlame ngoba bazama ukuthi bazivikele bona njengesizwe wena ufana lo muntu obuye uzoba minya endaweni yawo. Right. Yes. Uyakuzwe yini lokho ukuthi ngeke kufike yini kuwe asikhangeleni uDaniel ngu1. uDaniel ngu1 ungakhanyela uverse ngo8 ukwathinta la isungulu ukuthi bafika njani la bayathunjwa noza ngithi vele sebethunjiwe esiqala ukuhlangana lakho lapha umkhubo waseBhabheli kwakudliwa ukuthile uphendule sithini uDaniel kuverse ngo8. Daniel 1 iverse lingelika 8. Yes. Kodwa uDaniel wazimisela ukuthi angazingcolisi ngokudla kwesikhosini lewayini lakhona. Yikho wasecela kundunankulu imvumo yokuthi angazingcolisi kanjalo. Right. Okwesibili singakhayela uDaniel ngo3. uDaniel ngo3 kwenzakalani lapha? Kufakwa isithombe anti siyakhumbula ukuthi kasinjani bayithi kasikhonzwe. Akusibalele lapha na nozi ukuthi kuyini okwenzakalayo abafana bathi Verse 1. Ungakhangela uverse ngo10 khona pha. Verse 10. Usiya ku12. Daniel chapter 3 iverse lingelika 10. Ukhuphile isimemezelo wena Nkosi, wathi wonke okuzwayo ukukhala kophondo lemfece lomhlanga lomhubhe lechacho lezidweba kanye lazo zonke iziginci ezikhaliswayo ngathi mbo phansi akhonze isithombe segolide. Lokuthi loba ngubani ongathi mbo phansi akhonze uzaphoselwa esithandeni somlilo ovuthayo. Sifike ku12. Kodwa bakhona abanye abaJuda obabeke ukuphatha ilizwe laseBhabhiloni, uShadrach, loMeshaki, loAbednego, abangakhathali lutho ngawe wena Nkosi. Kababakhonzi onkulunkulu bakho, njalo kabasikhonzi isithombe lesi esimisiweyo. Right. Ungabala uDaniel ngo6 sithola futhi ubani uDaniel ngokwakhe sebemlinga laye sokuthi hayi kakukhonzwe kakukhuleke kungakhulekwa komunye uNkulunkulu. Right. Ngaphandle kwabani bakithi Inkosi. uDaniel wamelana lakho siyamthola la isephoselwa esigodini sezingwenyama. Right. Laba bazalwane laba bonke babethunjiwe. Angithi phela yumpikitshe sifundisa ucombe lapho ukuthi bamelana lakho njani. Kuyini ama challenges kumbe sihlangana lakho nxa siselizweni lokuthunjwa kufakwa imikhuba enjalo. Kwakuqala sikhulume ngokudla okuthile ongakujwayelanga wena mzalwane. Yes. Sikhulume ngokudla siphinde sikhulume futhi ngokukholwa. Yes. Ukuthi inkolo ehlangana labo Daniel lapha ngekuthi kukhothamele isithombe. Yes. Bona bakwazi kumele ukhonza uNkulunkulu bama. Siyakubona lapha labo ukuthi sikhuthazwa ukuthi iculture ezehlukene esihlangana kuzo esihlangana lazo empilweni azimelanga zingisuse ukukhonza uThixo ngemazi weqiniso. Ngoba abafana laba bama bathi kasenelisa ukukhothama. uDaniel wathi nginikana ukudla engikujwayeleyo. So ngingaze ngiye endaweni engasoya kithi ngingatshintshi indlela engikhonza ngale ngidla ngayo. Ngoba bathi bona singamaJuda. Umbuzo ohluphayo ukuthi kanti singamaKristu bani? Asuka besephila impilo yemhlabeni. So kumele ukuthi iculture yomhlaba ingakhuphi iculture kaJesu kithi. Kasimeni njengabafana laba, simeni njengoDaniel, simeni njengabantu abakaThixo abamayo ukuthi lanxa sengisemumeni ongayisuwo kodwa inkolo engilayo le ndlela engikholwa ngayo lemphila ngayo imi ngoJesu phakathi kwami ngiguquki.
sibe consistent kuma college nozi kwenzakalani ebantwini abatsha la selifikile khonapho kwayo ukuthini kuhamba nje iculture yona lekho ngenye iculture yabisitshintshile sikulethe eduze khonapho. Yes. Nginanzelela ukuthi kulezinye izinto ezingasi affect kangako. Ungakhangela abafana laba batshintshwa amabizo. La nxa bebizwa ngawabo lana ayezithixo zakhonali. Akubenzi ukuthi balahlekelwe yilokho abayikho khona. Nginanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi sicace laba bahle bacaca ngelanga lokuqala. Ecollege ukucaca kwezizikhathi kuba nzima ukuthi la nxa usubizwa wonke umuntu uyamangala ukuthi ngumKristu laye. Abantu babe lembuzo. Yes. Yeah, indaba yokuhle ucace lapha ngwenye. Ulenkambo thize yini ongasabela yona ukuthi khonapho ukuthi nxa ufika uhle ucace iposition yami ukuthi ngila ungazivezi sokunzima. Ngike ngathola umsebenzi ngayo interview rather kusikolo esasi community yamandi ama Indians. Yahamba yaphambili kulesikhathi abakubuza khona ukuthi ungaba lo munye kulokunye yino ongakubuza kumbe kulokunye ofisa ukukhuluma ngase ngibatshela ukuthi hayi mina ngingumsabatha ngisebenzi ngesabatha ngiyakhumbula uprincipal kwaleyo ndawo wathi hayi phela sabe singakufuna isikhathi eside sabe sifuna maybe for 30-45 minutes ukuthi uzosenzela lokho lalokhyana ngatsho ukuthi hayi akuyi ngokuthi isikhathi singakanani kuya ngokuthi usuku yiluphi kwezinye insuku ngingabuya zonke usuku ngize kubuye ntambama kodwa lolu akukhathalekile even ungifuna for 10 minutes kakuvumi ukwenzela ukuthi angithathe ekwazi ukuthi uya risk yini lokho ekugcineni babangithatha ngithini lapha kulesikhathi lapho esisuka sifihle ubuyithi bethu kuthi la nxa sokumele ukuthi simele ukholo already bese sivele bengasazi kube songani indlela yokupha izaba mhlawumbe ukuthi mhlawumbe sesala ngoba abanye bathi kahle sikuvezeni ekuqaliseni ukuthi thina singobani babengazi ukwenzela ukuthi ngihle ngiqalisa ukuthi ngithinesela uJesu khonapho kunjalo. Vele sihle sivumelane vele isiko esikilo leli ayisilo lakithi right angithi phela kunengi esizahlangana lakho so esikuvumelanayo asibeni ngamaKristu aqotho athembekeleyo angatshintshatshintshiyo angatshintshwa ngumumo esikuthi iconsistency kukho konke sikwenza let us be consistent kuzasenzela kahle. Kungabe kukhona yini okunye singena khona ama challenges esingena kiyo ngamasiko la especially esizukulwane sakhathesi? Yeah, esakhathesi kunengi kule masiko akuthiwa ngayesikhathesi. Alright. Abantu abethu ukulengisa amabhurugu sokungandi isiko. Alright. Yeah, isiko. Uyafica umuntu okhonzayo la uselilengisa ngokubona umunye umuntu onelengisa. Abantu abethu khathesi bagxilile kundakisa. So kungani okuyinto okusiba lisiko ukuthi nxa ungasadakwa ngaso umuntu. So lapho Daniel uthi mana uthi mina kangidli lokho ngoba wena olaye nguyobusa impilo yakho uNkulunkulu. So sizokhuthaza ukuthi umhlaba vele usithumbile siku foreign land asola kithi emhlabeni lo so okwakithi nguJesu phakathi kwethu osithatha usiye ekhaya kasimeni ke siphambane la lowo mumo osuke emhlabeni uKristu esincedisa sizanqoba. Okunye kubuye engqondweni yami if uyi ambassador okuyindawana khona okukhiyana kumbe indlu eyodwa ohlezi kiyo ilizwe liphelele ilizwe lakini eveza ilizwe lakini nxa befuna ukuba kwazi ukuthi abantu bakini badla njani ufuna ukuthi bakuthole khona phana ukuthi bagqoka njani njengoba sekhumbula umfundisi laphana ngezindlela akudingakala ukuthi lokho esiyikho khona kungaguqulwa umumo lapho esesikiwo uthi Brightening yokhona where you are so umlimo kasimveze khona phana sibe yikukhanya kungakhathalekile ukuthi sikhongozela abantu abangakanani uJesu uthembe thina khona phana. Yes, ufuna ukuthi nozi nginanzelela ukuthi khathesi maforo ungangena edorobheni ngesabatha lilanga nje lifanana lamanye wonke amalanga okungangokuthi akuzwisiseki ukuthi ungangafuna ukusebenza kumbe ukufunda ngesabatha ungananzelela izikhathi ezinjalo sokungani ukusebenza ngesabatha into ejayelekileyo nje kukanti umthetho kaNkuluNkulu uyabe ungatsho njalo. Yes, hayi siyabonga kakhulu. Ake nisike sikhangele lapha u-Esta esesesigodlweni
angithi phela ukuwayi-introducer wayiletha kahle ungwenya laphana indaba yokuthi u-Esther ucina efika njani ngaphi esigodlweni indlovukazi isisusiwe ukuquma indaba yendibe emfitshane u-Esther uyeza kwenziwe i-contest i-modeling contest laphana u-Esther ngenkazimulo ayinikezwe ngumlimo abe senguye okhethwayo kulokuthile esizafuna ukubana sikuthinte laphana u-Esther chapter 2 ungasibalela laphana nosi verse 8 lo 9 yes Wathi umlayo wenkosi kanye lesimiso sekumenyezelwe amantombazana amanengi alethwa esigodlweni saseSusa afakwa ezandleni zikaHegayi. U-Esther laye wathathwa wasiwa esigodlweni sobukhosi wanikezelwa kuHegayi owayelonda indawo yabesifazana. Intombazana le yamthokozisa wayithanda wahle wayinika okokuzilungisa kuhle lamakha okuziqhola kanye lokudla okuqhakathekileyo wayipha amantombazana ayisikhombisa okuyisebenzela ayekhethwe esigodlweni senkosi wamsusa kanye lamantombazana akhe wabafaka esigabeni esihle kakhulu endaweni yabesifazana. Right, ubale 10 verse 10 yes U-Esther wayengawuvezanga umhlobo adabuka kuwo lemuli yakwabo ngoba uModekhayi wayemenqabele ukukwenza lokho. lo 20 verse 20 yeah ayihambela U-Esther wayekwenze kwaba yimfihlo okwemuli yakhe lalapho adabuka khona njengalokhu uModekhayi ayemtshele ukuba akwenze ngoba waqhubeka elandela imilayezo kaModekhayi njengalokhu ayekwenza esamkhulisa. Siyabonga. Asiqaleleni la. Singakhangela u-Esther ngo-2, ivesi ngo-1 siya ku-9. Siqale isikommente khona phana. Sithola imbali lokuthi kwahamba njani. Amavesi la asifundisani ngempilo kumbe ngesimo sikaModekhayi lo Esther. Babe mi kanjani? uModekhayi lo Esther balobuhlobo obegazi Kunjani? bangamaJuda. Bona ngabudlano babambeka ngoba la nxa sebeselizweni elingasola kibo kaba akulokhohlo omunye uModekhayi njengomdala kakhohli umntaka amfowabo lo. Uyamkhumbula ukuthi babonke nguye ofike ethi sezwile ukuthi ngapha sokule ndawo evulekileyo abesithi hamba kodwa ungazivezi. Ngiyibona ukukhonza kukaModekhayi ulokukholwa uNkulunkulu owathembisayo ukuthi la nxa sithunjiwe singabakhe isikhathi lapha angasivikela khona ukuthi phakathi esigodlweni kube lomunye umJuda ozathi nxa sokusonakala umlimi asebenze ngaye. Yikho ngibona ukuthi uNkulunkulu wangenela esebenzisa uModekhayi laye wakholwa ukuthi nxa sokuvuleke isikhala wothi ngithi umntaka wamfowethu angene laphana ngoba sidinga ukuthi sibe phakathi nxa sokusonakala uzasicebisela ukuthi hayi sokulento enje umlimi bese sincedisa sinqobe. Yikho ngifica kuphakathi kwababili bantu. Ayisiyabonga. Ufuna engeza ngani? Khangela. Kulenye into engiyithandileyo ngoVashti. Na uVashti uyananzelela ukuthi inkosi nxa imbiza la isidakiwe. Uyala kuba ingcenye yento embi. Yeah. Kwamkhosta ubundlovukazi bakhe kodwa wama. Right. Kuyadingakala kithi njengamaKristu ukuthi sibe principled sale ukuthi senziswe ezinye izinto ezizasikhipha ecebeni likamlimi. La nxa umlimi wayelecebo lakhe wangena uEsther kodwa yena uVashti waba principled enguthandileyo khona phana. Siyabonga. Ya kusifundo kulezifundo ezinenge esizitholayo. La sifundeni bantu abatsha ukuthi siyama lathi badala akumiwe kube lento esizenzayo lento esingazenziyo. Sesilethele lapha umnali isituation yayikhona ukuthi benjalo umlimi usifakile ngezigaba ezitshiyeneyo. Khona apha abanye basemsebenzi abanye ngabaphathi kumele ukuthi lapho khona kusize ibandla kusize icommunity even imdeni wangakini nxa ungumphathi le office ethile limele la isizakala lesigaba sangakini ukuthi siyasizakala. Sibala uverse 10 lo 20 lapha nozi esesiwabalile lapha kukhulunywa ukuthi uModekhayi watshela uEsther ukubana hey ususiye esigodlweni ungakhulumi ukuthi uyini ungumJuda uthi ngubani
sizathu bani uModekhayi wamnikeza umlayo wona lo? Sinanzelela ukuthi wahle waveza kwasekuqaleni ukuthi yena ungumJuda. Amathuba okubana angene esigodlweni ayezafiphala. Sinanzelela ukuthi isikhathi sasingakavumi maforo lapho ukuthi atsho ukuthi yena ungubani. Kwelakithi lokunye futhi angithi ungananzelela even nxa ku-advertise imisebenzi kule misebenzi ekuthiwa le ngiyama locals. Awungeke ukuthi ube indlovukazi uyethathe eminye imisebenzi wama locals wena uyi-foreign. Wawuhluvalelwe phandle awushortlistwa. So uModekhayi wakunaza ukuthi umntana mfowethu asoka shortlistwe. So okungcono njani ufihle lokhu nje bunozechila ukuthi isikhathi singakafiki ngoba wayenanzelele ukuqakatheka kokuba kwa-Esta esigodlweni. Sithini balaleli? Kulesinye isikhathi lapho esibone ngani hayi mina vela ngeke ngibe nguminister ngoba ngingumKristu. uNkulunkulu uyasidinga ukuthi sibe khona phana ngoba kufanele ukuthi siyekhanyisa khona phana estate house engikhona nginguminister ngingudeputy president ngingupresident ngiyekhanyisa ngibe yisibane ngimveze uThixo. Amahofisi wonke sibalekile sihlobo asambe sisebenza sisebenze sithembakele. Mfundisi Dube ake usisize la kulezigaba yini lapho udinga khona ukuthi sike si withhold information singakhuluma iqiniso lonke kumbe into siqamba amanga amahle yini ngesifundo lesi abe ngasimanga. Alright. Ngoba uModekhayi uthi ungazivezi. Alright. Ngenxa ukuthi baku-evangelism abantu lapha basendaweni engakhonzwa khona uNkulunkulu wabo. So but angasithunjwe sifuna ukuveza uThixo wethu ungaziveza kade uzavala amathuba ukuthi sibafinyelele zithulele but nxa sebesibuza lapho siyavela khona. So ayengasimanga wayesa dinga mangena njani ukuthi singafinyelela njani esigodlweni lapha kufanele ukuthi nxa sisiya ku-witnessing ungaphuma uyehle uthi ngumsabathi into zamasabathi fika ungumKristu ufane labo. uMkristu kodwa okholwayo ogcinisa abantu asuveza ngezifundo. So yena wathi fika uzithulele kodwa ithuba lingafika sizaziveza. So ayengasimanga kwakuyindlela kwendlala ukufinyelela abantu laba ngoba babe kuthumo lokuthi umlimo wakoJuda bamveze elizweni engasola kibo. Yes, siyanxuswa lapha ukuthi sikhaliphe, sihlakaniphe, sikhaliphe njengezinyoka kanye ethi phela nxa sikumission kulezinye indawo lapho esimele sikhaliphe sibe kwazi ukuthi sikhulumani ngesikhathi esithile. Ake sike sikhangele ufakazi bukaModekhayi obuthembekileyo. Ungakhangela ku-Esta 3. U-Esta 3 laphana bese lizweni lona leli lokuthunjwa. Kulompikisha sifuna ukuthi sikucombele abalaleli. Sibala ngemakhaya singakhangela u-Esta 3 ivesi ngu-1 usiya ku-15. Asikwabala wonke wona la siza kukhetha amavesi athile. Ngicela uqalise ngovesi ngo-2. Kumbe qali 1 to 2 ukuze kube lo mutsho. Esther chapter 3 verse ngeka 1. Ngemva kwalezo zenzakalo inkosi uAhasuweri wenza uHamani indodana kaHamedatha umgadi waba lodumo ngokumphakamisa wamupha isikhundla esiphakemeyo esihloniphekayo esedlula esezinye zezikhulu zonke. Zonke iziphathamandla zasesigodlweni esangweni lenkosi zaguqa phansi zamkhothamela uHamani ngoba inkosi yayilaye lokho ngaye. Kodwa uModekhayi kazange amkhothamele loba amkhonze. Kwathi iziphathamandla zasesigodlweni esangweni lenkosi zabuza uModekhayi zisithi, "Kungani ungalaleli umlayo wenkosi?" Bakhuluma laye izinsuku ngezinsuku kodwa wala ukwenza lokho. Ngakho bamtshela uHamani ngalokho befuna ukubona kumbe isenzo sikaModekhayi sasiza kwamukelwa ngoba wayebatshelile ukuthi yena ungumJuda. Ake nisikhangele lesta. Kuyini okwakusenzakala lapha? Kwakuhambe njani? Now sinanzelela ukuthi kulabantu abanganelisi the people who cannot handle ama position aphezulu. Othi angavele asiphiwe abanye bazathwala kanzima. Now
singakakhulumi ngokupromota kwaHaman, uModekhayi kukhona lapho azwa abantu abathile beceba ukubulala inkosi, watshela inkosi kubana injani kulalokho. Right now khonokhiyana kwasiza phambili. uHaman usepromote, uHaman usefuna ukuthi wonke umuntu nxa yena engena egedini, uModekhayi sezizwe ukuthi wayengumlindi wesango, wayefuna ukuthi wonke umuntu ongenayo amkhonze. Kodwa uModekhayi ngenxa ukuthi ekwazi ukuthi ungumJuda, engumJuda ukwazi ukuthi kukhonzwa uThixo kuphela hayi omunye umuntu. Okwesibili, uHaman lo ungowesizukulwane Amalekite, abesizukulwane se-Agag, right, ababeyisitha samaJuda. Awuza kukhothamela njani isitha sakhe? Right, so khonokhiyana kwenza ukuthi uModekhayi wathi hayi lo wabamazi ukuthi no lo ungwesizwe esiyisitha sethu, njalo futhi uNkulunkulu uthi ngiNkulunkulu kakho omunye. So yikho kwenza angavumi ukukhonza ngoba ukwazi ukuthi kukhothanywa kuNkulunkulu kuphela. All right, nice one. Yes. Mina nithathekiswa ukuthi lapha uModekhayi khanya wayeseqalisile ukukhuluma ngoThixo wakhe. Laba abantu base behlezi ngathi umuntu ohlezi kuma terraces ukuthi sifuna ukubona ukuthi lokhana desitshela khona kuyini. Inanzelela ukuthi lapha wahle wakuveza ukuthi yena akagudi, ngabona wayebatshelile. Kanti sebefuna ukuthi khonokhaya bekukhuluma akuphile. Inanzelela ukuthi balaleli lababukeli abantu bayakwazi ukuthi kumele siziphathe njani, bayadinga futhi lobufakazi ngendlela esiziphatha ngayo. Right. So into yethu simele sihambe impilo yethu iphelele, bayakwazi lokuthi laba ngamaJuda abaguqeli omunye, bayakumangala usuguqa, angithi vele asambeni ngokukholwa. Okunye sikulethelwayo la indaba yokubana uJehova izikhathi zonke indaba leyo yokudinga imphefumulo ku-Adam, uthi Adamu ngaphi? Laba ama-Persians la yizizukulwane zika-Adamu njalo. uNkulunkulu uyabadinga. Sikulethelwa kucace ukubana uNebukadneza eseBhabhiloni khona nga uthunyelwa obani? oDaniel. Ukuthi bangene la sesigodlweni bamveza uNkulunkulu. Lo Ahasuerus uyathunyelwa, uModekhayi athunyelwe u-Esta. Ukuthi bekhona lapho kwakuthinta umdala lapha ungwenya ukubana singanineli khatshana imisebenzi yona le. Ungabe khonapho ubizelwe ukuthi wena lawe ube ngumfakazi estate house kulo iloba yiliphi ilizwe okulo. Asibeni ngabantu abazwisisayo lokho esikubizelweyo bese siya kukwenza. Right, ke sibuzele umbuzo. Kulindlela bani mfundisi Dube eziba khona lapho esingatshe lathi isizukulwane sakhathesi lapho esilingwa khona njengoModekhayi? Siyalingwa yini njengoModekhayi? Uqhathanisa indaba leyana ekusambulo ngo-13 isizukulwane sakhathesi. Kuliqiniso ukuthi siyalingwa. Ngingaphendula umbuzo ngalo mefuna ukuthi uModekhayi kuqala ubengani uzifihlile. Kodwa kulesi sikhathi la seziveza. Ngoba sokumqonde emathupha ukuthi abeseveza mina ngingumJuda okhonza umlimo sezulwini. So kulesikhathi sokufihla lesikhathi ukuthi wena sufuna ngukhuleke angeke ngukhonze wena. Ngoba ngilomthetho engifundayo kithi othi ngingakhothamela izithombe. So njengabantu bakaThixo kulezi sikhathi kumele sime khona sithi hatshi mina ngeSabbath kangiye emsebenzini ngoba ngingumKristu, hatshi mina kangibhemi. Kumele simele ukholo lwethu. Izikhathi ziyeza. Kusesikhathi sikaSambulo 13 esikhuluma ngaso lapho ukuthi wakuza khothamela isilo. Lo mfaneso kwaso abantu abangasoze bame emthethweni kaNkulunkulu bazakhothama, bazamkhonza ngendlela, bazamukela inkolo yamanga baphinde basebenze ngosuku lwesilo. So kumele ukuthi kathesi singakabethwa umthetho wesilo senele sukumela iqiniso lokuthi ungaye emsebenzini ngeSabbath. Kumele iqiniso lokuthi wena uyakwazi ukuthi kumele ubambe iqiniso kaMlimi uliphile, ukwazi umtshado wakho ukuthi yiwuphi. Uzathi ungumntu kaKristu kuyadinga ukuthi babukele sikwazi ukuthi singabafakazi bakaThixo njengoModekhayi. Sisemhlabeni okuthunjwa. Kasimene esigodleni sikaSathane sithi hayi thina singabenkosi siye ekhaya. Singapho ngokuthunjwa ngoHaman sibalandele ngoba ekucineni vele bayanqotshwa Haman. Bamele yonke inkolo labantu abaphikisana noNkulunkulu sethu. Kuhle lokho. Siyabonga kakhulu. Kukhangelelwe ukuthi sibe ngabafakazi abathembakeleyo. Ke sikhangele indaba la ku-Esta 4. Sicela usikhangelele uvesi ngo-13 no 14.
Esther chapter 4 iverse ngeka 13 to 14. Waphendula wathi, ungacabangi ukuthi ngoba wena usendlini yenkosi nguwe wedwa kubo bonke abaJuda ozaphepha. Right. Nxa ungala uthule ngalesi isikhathi, usizo lokukhululwa kwabaJuda kuza kuvela kwenye indawo. Kodwa wena kanye lemuli kayihlo lizabhubha. Njalo kwazibani ukuthi uze kulesi sikhundla sobukhosi ngenxa yesikhathi esinjengalesi na? Right. Siqalele la. Ubekelwe isikhathi esinjengalesi. Ake siqale lapha. Babukeli labalaleli sizabala U-Esther ngu4 iverse ngu1 siya ku14 singayibala ngemakhaya. Kade sibale u13 to 14. Kulama verse la indaba sokuqhakatheki anti Modekhayi kwathi ungayiziveza ngale. Kade sesithi ziveze. Kungani kuqhakathekile ukuthi u-Esther aziveze kusikhathi lesi? Kwase kuyisikhathi sokwenza. Singakhangela angithi ivesi ithi ukwazi njani uNkulunkulu ukubekela isikhathi esinjani esinjengalesi. Na obekusenzakala yilokhu baba Maforo bekusithi inkosi indlovukazi ibingavunyelwa ukuthi iye enkosini ingabizwanga lanxa ibindlovukazi. Bekusithi aluba esiza inkosi kumele ukuthi yelule intonga yayo i-golden scepter ukuthi itshengise ukuthi ngiyakwamukela yena bese fika layo ayibambe. Now u-Esther uyananzelela ukuthi lapha sokuyisikhathi ukuthi ngiziveze ngoba amazwi kaModekhayi uthi lanxa ungaze ungazivezi kodwa okuqhakathekileyo ungumJuda amaJuda ngayesifa la uza kufa uThixo uzaveza ukusiza kumbe ukuphepha kwenye indawo. Now ngithande amazwi akhe uthi hamba ke uyemtshela uModekhayi ukuthi lifaste. Right. Likhuleke lizile ukudla mina ke ngiza kuyaziveza phambi kwenkosi nxa ngisifa ngizakufa. Kutshengisa ukukhola ukuthi usezimisela ukuthi ukholo lwakhe kuNkulunkulu alufele nxa ukuthi kumele ukuthi alufele. Sithini balaleli kulezi izikhathi ezizayo lapho kuzamela khona sime ukuthinta ufundisi laphana ungafunda uSomlungu 13 lapho uzamela ukuthi abanye bethu sizalahlekelwa zimpilo ngenxa kaJesu. La nxa kunjalo ukufa kasife ayisithi sonke abokuqala oStephen bafa bekhanda ngamatshe bekhandela uJesu yena lowo ngenxa ukuthi uSathane impesikiyo siphathwe kwempi enkulu kakhulu uSathane akancengi umuntu uSathane kahloniphi umuntu. So u-Esther ke wazimisela ukuthi ukuziveza kwakhe kwakungathi ukuthi afe njengoqueen kodwa ngenxa yesizwe sakibo wazimisela ukuthi akwenza uyaphuma ke. Into engithanda ukuthi kuthiwa evela obala laphana kuthi inkosi yamthanda inkosi waba lomusa wathola umusa phambi kwenkosi inkosi yelula intonga lanxa wengabizwanga. Khangela ukungenela kukaThixo. Ngithini ibhuku kaEsther uNkulunkulu kasilithola igama lakhe livezwa kodwa simbona esebenza inkosi yelula intonga uEsther unjani uyamukelwa uNkulunkulu ngezindlela uNkulunkulu usevezakala. Right. uNkulunkulu isikhathi sasifikile ukuthi kanjani aziveze. AmaKristu amaningi sibizelwe isikhathi esinjengasona lesi. Ngingeza Nginanzelela ukuthi indaba le Maforo iyinsilele enkulu kakhulu. uEsther wayecabanga ukuthi nxa engasindisa impilo yakhe yedwa uyabe phephile. Kukanti ukusindisa kwakhe impilo yakhe yayizamlahlekela esithi uyayiseva ngokuthula. Kwezinye izikhathi lathi balaleli lababukeli siyathula sisesaba ukuthi bazambona njani. Ngizaba lokunye okuzangehlela ngesizathu sokuthi sengizivezile iqiniso kumbe sengikhulume ngoNkulunkulu. Nanzelela ukuthi uNkulunkulu sikhona singekho Maforo umsebenzi uyawenza kodwa thina siza kulahlekelwa ukuphila kwethu. Yes. Lithuba elihle. Unginike insilela ukuthi sikhona singekho. Lapha balaleli lababukeli isikhathi sothumo lesi. Baye esigodlweni nje uModekhayi lo-Esther balothumo lokuthi uNkulunkulu ayazakala. Lathi silothumo esingale siqalise ngalo sifunde emuva amaviki adlulileyo. Okungamelanga ngithule kulabantu abahleze emabandleni bazithulele kabaphumi ukuyakhuluma lanxa esemakhaya kulowo makhelwane kulezihlobo lazo abakhulumi ngoJesu. Umlimi uthi ungathula uza kubhubha la othuleyo.
Nxa umhlaba ubhujiswa la uyabhubha ngoba usuke wathula ukulimukisa abantu. Uqakathekile sikwazi ukuthi silothumo levangeli, singathuli ukuphakamisa uJesu, singathuli ukumela siqinise. Mina enkunye ngubona yikukholwa kukaModekhayi lo-Esta kwabambana. uModekhayi wakholwa ukuthi wena hamba laphana uye kuma. Ngoba yathi khathesi ziveze. Lo-Esta wakholwa ukuthi njengoba esekhuluma lapho mfowethu, lami sobele ngiziveze, baziveze umlimi wasengenela. Ngicela singesabi. Lapho khona esikolo veze uThixo, esibhedlela veze uThixo, ebandleni mela uJesu wenza okufaneleyo uNkulunkulu uzaziveza ngawo. Kakhulu sosihlobo ezithandekayo asazini izikhathi la lokho esimele sinjani sikwenze. Nozungakhanyela uvesi ngo-16 sike sayithinta lapha sixoxa. Sokuthi sibone ukuthi amandla okunqoba siwathola nga. Tube kwesisikhathi sesaba ukuhambisa lolu daba ngoba sifuna ukuzihambela ngawethu amandla. Asikhangeleni ukuthi uEsther loModekhayi benzani. Ivesi ngo-16 4:16. Esther chapter 4 ivesi ingeka 16. Hamba uyebuthanisa ndawonye bonke abaJuda baseSusa. Lingizilele ukudla. Lingaze ladla loba ukunatha okwezinsuku ezintathu ebusuku lemini. Mina kanye lezincekukazi zami sizazila njengani. Nxa lokhu sekwenziwe ngizakuya enkosini loba nje lokho kungekho emthethweni. Nxa ngibhubha ngiyabe ngibhubhile. Ikwesithi file la. Sithola amandla omthandazo. Uthi nxa kufiwa kuyafiwa kodwa sikhulekile. Amalethela inkosi uthi nasengihamba. Umlimi esimkhonzayo kazakalibale kazakawozele. Asifundeni ukuthi emhlabeni esikuwo singenze into singazange siyethabika. Kasitshela uNkulunkulu siya kweevangelism, sitshela umlimi, siya kufakaza sitshela uNkulunkulu. iBhayibheli kulizisa likuhlupha kulibala. Tshela uNkulunkulu ngoba izinto zikamlimi lezi. Singazenza abantu asebefundeka kudala simchazisa sibona ngani siyakwenelisa. So uYesu sifundisa ukuthi izinto zizaba buhlungu zibe nzima kodwa singatshela umlimi indlela iyavuleka ngoba yavuleka umlimi esetsheliwe. Ngiyathanda amazwi alethayo mfundisi. Kukho konke sikwenza sitsheleni umlimi. Kumabandla ethu wonke umhlaba wonke jikelele amanengi sesiba lokhetho khathesi. Abantu bayakuthanda ukuzenzela izinto. Bengatshelanga bambuza umnikazi womsebenzi ukuthi senze njani ku-injiniwe kupolitikwe kwenziwe izinto eziningi. Ake nisifunde ukutshela umlimi uEsther ukuzilwe ukudla kukhuleke. Kuthi amaJuda kwakulisiko lawo akulalutho ababelwenza bengakubikanga kuJehova. So lathi asifundeni ukubika kuJehova. Ufuna uthini? Mina ngithathekiswa ukuthi Maforo uthi le ncekukazi zakhe okungangokuthi vele lapha ekhona wayelendonsela. Abanye singathi le ncekukazi zethu uyezusiba lovalo ukuthi bazavuma. Kodwa kathesi sibona ukuthi wayebaze lobudlelwano lapha esihamba khona ngasiphakamiseni uKristu sizuzela abanye kuKristu. Wayengaya kufa njengoba sitsho kodwa sokukhulekiwe. Umlimi uyavakala. Umlimi ungamfaka esportini iyama. Yikho kwala uDaniel esethe angikhonze watholakala emgodini wengonyama. Abafana abathathu sebethatha siguqe waba khona. Lathi ngokukholwa simtshelile sabika uyanelisa uyakuma phambi kwenkosi yezizweni. Kukhona okutsho lapha na ngwenya? Afuna ngengeza. Asikunanzeleleni ukuthi ukuthula asibo buKristu. Ukuthi hayi mina ngizithulele nje mina. Umlimi uthi nxa usumtholile wena khuluma tshela omunye ngaye. Ungabe uthule kwakathesi kodwa isikhathi ngase sifikile yenze njani? Khuluma ngoba ohlabela uzathi tshela omunye ngoJesu. And ungatshela omunye ukukholwa kufanele ukuthi kuthelelwane. Kube contagious. Kwenzela ukuthi lawe ukuthelela omunye la kuthelela omunye ekugcineni bese sisindiswa sindawonye. Kungasilahlekeli njengoba besitsho kuyathelelwana. Lamhlanje ubizo lwethu ukuthi siselizweni lokuthunjwa lingasolakithi siyafakaza kunzima kunjalo kumele kufakazwe. Ake nisikhanyele indaba le kuEsther ngo-9 sisiya phambili kukhona okwenzakalayo. Ungakhanyela lapha no especially uchapter ngo-8. Ake siqale ngokukhanyela uchapter ngo-8 ivesi ngo-16 lo-17. Esther chapter 8 ivesi lingelika 16 lo-17. Kwaba isikhathi sokuthaba lokuthokoza, injabulo lodumo kubaJuda, kuzo zonke izabelo lakuwo wonke amadolobho, ingqelapho isimiso somyalo wenkosi
esaya khona kwaba lentokozo lenjabulo kubaJuda, kwaba ledili kwadliwa. Abantu abanengi bakwezinye izizwe baba ngabaJuda ngenxa yokwesaba abaJuda. Right. Sonke sikhangele la. Babukela abalali ungavula u-Esther ngo-9 also iverse ngu-1 usiya ku-12. Singakhangela uverse 10 to 12 bese sikhomenta lapho kukhona esifuna ukuthi sikudobhe la. Verse 10. Amadodana alichumi kaHamani indodana kaHemedatha isitha samaJuda, kodwa abazange bayithathe impango. Inani lalabo ababulawayo esigodlweni saseSusa labikwa enkosini ngalona lelo langa. Alright ngwenya akusicombele umpikitsha la. U-Esther usukele lapha ngamafitshane. U-Esther sephambi kwenkosi. Angithi be. Kuyini akutshoyo lokwenzakalayo okwagcina sokusiba lentokozo leyi. Right. U-Esther uthi esephambi kwenkosi inkosi ithi khuluma futhi ngikwenzele khona. Uthi bengifisa ukuthi wena lo Hamani lize edilini enza lenzela lona. Right. Bayadla kokuqala usuku lesibili inkosi iyananzelela ukuthi indlovukazi kukhona ekucela uthi akulethi isicelo sakho lanxa ufuna ingxenye yombuso ngakunika uthi hayi aluba kusentandweni yakho ngicela ukubana mina labantu bami useziveza khathesi mina labantu bakithi amaJuda siphephe. Inkosi iyethu ukuthi kungani uthi kuba kulomuntu ofisa ukuthi thina njani sisibulawe ngoba vele lo mthetho wavela usunjani ususayine inkosi yafaka isidindo uthi sitha siyilesi esiphambi kwaso. Khonapho ke uHamani into ayesenzile wayesefake ijilothini phambi kwendlu yakhe lapho kwakuzahengwa khona ubani uModekhayi. Now inkosi ibisingenela ke ukubana yananzelela ukuthi kuthi ukuthi umkami uli ungumJuda so ngindlela nxa kuyikuthi amaJuda wonke ebulawa lo mkami unjani uyabulawa. Now ekugcineni ke kuqhuma indaba yemfitshane sinanzelela ukuthi kusiya phambili uModekhayi uyatshela inkumani uyatshela inkosi ukuthi umfowabo kwasekumele ukuthi abulawe. uHamani uyahengwa ke kuleyo jilothini. Kunjalo ke uModekhayi uyapromotwa esepromotiwe uModekhayi khangela inkosi yayisifaka umthetho ongaguquleki. Umthetho waguqulwanga uModekhayi usesesikhundleni inkosi simnika amandla ukuthi ke lina njengamaJuda zivikele nini. Uyafaka kumthetho ubana amaJuda wonke kawahlome azivikele kulokhu kuhlasela babeza kwenziwa ngabantu laba. Ekugcineni bayanqoba ngani benqobile ngoba balonkulunkulu. Right. Siyabonga ukusummarizela lapha. Indaba lesitholayo ku chapter ngu9 verse ngu1 siya ku12. Bayanqoba bathi sebenqobile kule dililele lenziwayo ku8:17 okuthiwa iPurim le. Balokho celebrate la namhlanje. Right. Namhlanje sifuna ukuthi sike sidobhe ezinye izifundo esizitholayo. Umzamo lenzwa nguEsther lo Modekhayi. Impumela bani kuyini okwatholakalayo kuyini abakuzuzayo kumbe banqoba ngayiphi indlela. Ngabanqoba isibili ngoba ekucineni bathola imphefumulo ngasikhuluma ngolimi namhlanje. Ngoba iBhayibheli lithi lona abanengi ba ngamaJuda ngokubona uNkulunkulu wanika amandla ukuthi ngemva komthetho ukubulawa kwamaJuda kwaguquka ngasikhatshana umlimi wanika amandla babulawa abangasomaJuda ababefuna ukubulala amaJuda. So kuthi abanengi baba ngamaJuda ngenxa yokubona umlimi kaNkulunkulu kaModekhayi lo Esther. Ngithi mina kubalela wabukele kuqhakathela ukuthi esiKristini sami lesakho akumeqinisweni abanengi bambona umlimi wakho bakulandela. Abantu bayaphenduka ungabachumayezanga bebona isimilo sikamlimi esiphakathi komuntu baba ngamaJuda ngokubona ukwenza kwamlimi wamaJuda kuModekhayi lo Esther. Lathi kasenzeni abantu bambona uNkulunkulu babe ngamaKristu ngokubona isiKristu esilendonsela phakathi kwabantu. Hey kulamandla lokho kakhulu. Indlela esiphila ngayo kayibe le ndonsela sihlobo esithandekayo akuyikusala kufana. Okwathinta lapho ngwenye ubana isiKristu asovuthutha. Ngeke sime indaba le selimele libulawe selizithulela hayi thina bakithi hayi kuthiwa bahloma lapho. Bamelana umlimi wasengenela wabanikeza amandla. Nxa kule vanyeleli offensive yilo naleli asikilo lona leli asimeni kubotshwe izinkalo siye kulwa simele ubani bakithi uKristu kalihambe ivanyeli ungaxoliswa yemphasis esifuna ukuba nasilethe kuba lezithelo kukhona ukwengeza lapha nozi.
Mina ngithola i-challenge lapho ukuthi umumo kawuvimbeli uNkulunkulu ukusebenza. Usebenza ngendlela emangalisayo, bathunjiwe. Uyazenzela umlimi umsebenzi, udinga abalaleli lababukele abantu abazavuma ukusetshenziswa nguye ebese senza izimanga. Lezi izimanga ezenzakala lapha abantu besaba bahle baphenduka. Yes. And khonapho futhi amaJuda ayelihlekana. uNkulunkulu ngezindlela akasebenzile majority. Hayi. Ngikhumbula uJehoshaphat ehamba lempi kwathoka thatha ikwaya. Kwathi ikwaya ifika ime phambi kwebutho ihlabele. Bebalutshwani benjalo banqoba ngoba babe loNkulunkulu wabo abamthembayo. Yes, Dube. Futhi uNkulunkulu kadinga abantu abaqeqeshe kakhulu. Kunjani? Uthatha unkazana uEsther. Yes. Lo baba uModekhayi bonke athi lingaba ambassador ami lizangisebenzela. So owesifazana wesilisa angazeyisi. Wonke umuntu wafela eCalvary. Lapho khona sukumume ume njengenkazana lo wahamba kuNamani wakuthi ayikithi le ungasila wamphamisa uNkulunkulu. Uqhakathekile sikwazi ukuthi umlimi angasebenza noma ngubani angavuma ukuba kuthumo umlimi amsebenzisa. Amen. Kulabantu abasebenza ezingadini zabantu abalamandla amangalisayo kakhulu, abanye basebenza ezindlini, abanye ngomabhalani babantu abalamandla kakhulu. Ufakelwe endaweni yona leyo okwesikhathi esinjengasona lesi. Ungathuli wena fakaza kule ndingeko njengoba sike watsho kunamani ubona ukuthi lapha kulohlupho luthile ubusumtshela ukuthi hamba usizwe lolapha. So sihlobo esithandekayo amathuba siwanikeziwe, amathuba akhona. Ke sikhulume ngabo mama, umama bake bahlehlele emuva bethi leli vangeli ngelabo baba ngabafundisi lama elders uthi ningakho siyababuthola umama lapha besima emsebenzini bamele benze. Siyabonga, sinanzelela ukuthi uEsther esebenzile. Kuthi ukuthi la khathesi ngo2023 uNkulunkulu lonke elamandla okusebenza ngabo mama. Kanjani? So njengabo mama kasiphathekeni emsebenzini kaNkulunkulu, dinga abantu azabasebenzisa khethekile ukuthi bayibuhlobo buphi. Right. Ngiyabala ibhuku Daughters of God page 45 no 46. Uthi umlimi endulo wasebenzisa omama ukuthi banqobe isikhathi eziningi ngabathinta oDibora. uNkulunkulu wayengenela abasebenzise ukuthi kunqotshwe bona laba oEsther esithinta ngabo babekhona abapropheticazi oAnna oHelda bakhona. So bomama lingasaleli emuva loba kunga asambiseni ivangeli lapho esikhona simele uNkulunkulu. Kwalo mama babehlakaniphile oAbigail bamesibili bayimele indaba tshintshe icourse yembali. So kukho konke sithi umuntu wonke umele angene emsebenzini sihambise ivangeli kuzizukulwane zonke. Likhumbule udaba lolu kuthiwa luya ngaphi endimini zonke ezizweni zonke emhlotsheni yonke akukhethwanga loba uthunjiwe kumbe ukhululekile ivangeli kalihambe. Mfundisi Dube ungasigoqela ngamazwi akho okucina sivale sona lesi isifundo. Singalibali babukela walelela ukuthi sikuthumo. Ungagulwa esibhedlela nxa usenelisa ukuthi ukhulume fakaza uJesu. Right. Umumo welizwe ngakusizwa ngeeconomy ukuthi senziye emazweni awulanda imali ulanda uJesu kwakuqala uzakunika imali. La nxa singaphi uthumo unguModekhayi unguEsther isikhathi sokuthi uveze uThixo ngezikhathi ezinje. Right. Nozi ungasi kuyini esikutholayo in summary nxa sivala la? Mina nginanzelela ukuthi kwezinye izikhathi balaleli lababukeli lapha esikhona bakhona abanye abantu abangcono kade bengabakhonapho. Kodwa kwaleso sikhathi uNkulunkulu ufake mina ufake wena ukuthi ube yisibane esiza kukhanyisa lapho khona. Kasikhanyiseni lapha esikhona iprivilege umlimi asinike yona. Right. Isihlobo esithandekayo. Kulona leli viki esingena kilo esilikhuthaza khona yiloko. Ake nisidinge abantu thina esingabakhulekela besitoko sikhuluma ngama challenges wona la. Kula ngeThursday siba lethuba lokuthi sike sibe practical. Anti sithe ake nisime ube lokho sixoxa indaba le. Senze. Ake ukhuleke ukuthi umlimi akunikeze isibindi. Angithi be. Sokubana wabele abanye abantu lokho uNkulunkulu akwenzele khona. Ku testimony
kuba lokuthi abanye abantu bayasuthiseka labo bakhethe uJehova. Asiqhubekeni futhi silabantu esibakhulekelayo ukuthi bambulelwe iqiniso elithile kuzasenzela kahle. Izihlobo ezithandekayo siyayigqiba yona le immission kuvikela izayo. Siyabe siqedisa thina sisithi isiphetho sothumo lona lena akuyikuhlala kuphela silokho sisakaza ivangeli. Kuzafika lapho esiyakuma khona sesigqiba indaba yona le. Engicela khona mbuyeni lomlaleli yikuthi phatheka ungazihlaleli. Loba uyisigqili kumbe uthunjiwe kumbe awulamali ulayo ucebile uyisicha phatheka emsebenzini asihambiseni udaba lona le. uJehova uthembekile. Sikhuleke sizile ukudla sibale imibhalo bese sisakaza lize sifakaze ngoJesu kuzasenzela kahle. Siza kucela ubaba uNgwenya atsho la amazwi akhe okucina abe sesivalela ngomthandazo. Siyabonga babukeli labalaleli. Ungakhathalekile ukuthi ungaphi usemazweni. Siyanazela ukuthi kakhulu ezweni lakithi abantu bagcwele amazwe wonke. Lapho khona umfakazela uJesu yiba isibane ukuze masinyane abaningi batholakale. Ngase betholakele sibe khona sonke ekhaya asikhuleke nini. Ubaba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini siyabonga isifundo sona lesalamhlanje. Sengathi lapha esikhona ungasinika amandla lentshukuntshu kuba sikuveze ngezimilo zethu, sikuveze la ngokukhuluma, sifakaze masinyane iningi litholakale ngakuwe ekuzeni kwakho samukelwe ebukhosini. Sicela konke ngoJesu inkosi yethu. Amen. Amen.